Tro kang deng KTMC NRI Charlie Wang miat ma phan karcho. KNYC pen ia mamor sing tiso la pen ten sing rongpi Joint Secretary Land and Revenue AMP make kai. Dipu Rengbong Home Higher Secondary School Students Union Kachari Japan Bang Kepa Phan Arpu Kepe. Pinya birta long pen kado kavya phanta me kardom na pazirik long. Tangte pinya birtang ton pen arjui tha. Pai pai ni phai thom keparani Dipu Rangsina Sarpo Auditorium hola long trok angdeng Karbi Traditional Music Cultural and Research Institute Charlie Wang miatuma phan karcho mate freshers meet cum felicitation of meritorious student aje me kapaman puna birta nangle. Karbi Traditional Music Cultural and Research Institute Dipu Lapen Art and Culture Department Karbi Anglong Autonomous Council Atom Pen Patre Piponsi Bangso Karcho Ajamek Peman Ponlo Bangso Along Aluhi Sir Poman Pen EM Sujo Longpar Chetong Don Lapen MAC Zoni Timung Padmasri Dhaneswar Inti KCS Amaipu Chandra Singh Pro Hem Pumukrang Asong Amaipu Lungse Timung Deputy Director Karbi Anglong Autonomous Council Rani Terangpi Tokbang Singh Kro, Hukur Singh Rongpi, Khoya Singh Hanse, Dilip Kathar, TCRO, Karbi Anglong Autonomous Council Pen, Keong Dungal Hila Pen, Kachali, Arisoy Jangatung Chetong Dunrin TC, My Mesen Pen, Paman Pono. Music and Culture Research Institute along Beng Prokopoi Kimi Kewang Charlie Tuhan Kiting Lapen Damtang Charlie Bong Disen Beng Pas Tuhan Karcu Mei di Padukon mo kasi so Institute Pen itu Karbi Dutang Karbi Pindeng Sumpah Karbi kan barim pen cenglo Damtang kan kahini lah masuk sekolah kan tutang masuk kan mancing bong lah si non kalau masuk ke tan pon ada kaki tapi bikin senang dulu singdang mumlop ya kecing sidang kan dak kan peni perang dak kan cenglo nona pia bangke dengkimu apa melong harata sudah sekolah itu kan pulo hamren no pulo anjang sekolah itu pulo aku pilih nggak tahu tapi dom muka kan tak tahu aku pilih kan tu pon kan non admission pilih lalu lah si bangsa school masuk ke Charlie bangke lah yang itu kalau amen pen masih itu Karbi Traditional Music and Culture so sudah ketan dulu so ketan kan jadi si itu udah nang apa yang aku ke si mitang blog pen kita kiri itu si dulu Charlie dulu nih hang atau Charlie dulu pen nanti kamu asal amung paling amung coba kita ngamung nang mana tapi nona pima kan kita piong orang abi bom lo sih dan nona masa sekolah itu kan sudah tetap si gue gini itu Charlie dulu warsai dong lo masih itu sini dong lo masa sekolah itu pen itu nggak itu pen dalam hal saya pun untuk kami suruh aja kita cepat itu pertama lah masa sekolah kalau Charlie dulu sumar tuh sih kalau nih hawara meno tuh sih cepat itu tuh jalan itu sih nah kan barin kencing lo belum barin lah semua barin bah halah pitih long tak lang itu sih kita kencing sih nung malah nung itu me pakai thomang nung itu me lah dak kelas so Charlie ya sumar tuh sikait deh sila bangsa heke lah hemo tu bangsa school kan pen ui gimi tu Charlie dun kideng heke bangsa sila bangsa tu Karbi heke yang si heke kan tim tu si puji tu bangsa itu majutan di mana ini tu pindeng semua itu lami kiring ni tu si bangsa school bangsa so kemang masih tentang iya makum bangsa makap kami pen seng pinjalian bangsa senang heke kan Kedam tangan lipen ason katestong pensitami wang bomlo. Land and Revenue EM amorsing tiso lapen tensing rongpi Joint Secretary atum krong priator kasemaralong tangka kapanglim dun puak katestong sitami denglo. Sitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pinyani anta Jepang 5 bang puvek atuma phan Exxon and Hahedat kepusi KNYC pen karju padupo.
Sai jok je pini council geta long amat iam amor sing tiso la pen ten sing rong piat tum ami phi kai nang kok la pen jong si thang nat akang sai avi pulote so da pen puthot te song asai deng thunang kok puta ningje pot jong dame doboka pen dimapur an krong plia tawar ka selama men pen long liki kondun bek abang pa bang pia tum ke compensation atangka long lisi komatne mondol sk atum asu apo asumara men se thabun si tangka insok dun lo ki duk det arda long pen pusi pherang ke thengno KNYC pen nang pachini do Karbi Anglong district arlo highway ke bana men pen ka chopang lim laba alam ya kimi kalilo ke damtar ni sadame pinana to me expose pon lo sadame Karbi Thomas Council land revenue in charge pen thangna ta side eng pon pe la pen kang sai pon ave jok si pinier ni ta rong sorum tangka chilong ang vedelo la ande tali hada corruption bangke aphi ong bathu ong son se nang nak lo sai jok je rong sorum pinana to me High Court on writ petition ki pitu madolo son thak se nilitum sar me rong sor men chingki chingwai se public interest po men pen isi PIL sar me Guwahati High Court long piglo PIL number bangke case number 10/2022 pilo la pen insai bom si ningkan isi phi nilitum hala daklong kapaklang pon an ke chok se kapaklang pon an ningkan isi phi ke High Court Chief Justice pen isi lam toy pilo hala bangso lam toy long mela puson heno nang litum ke chok che ke le kopi si doma council of han paklang namo hala so council of han nang litum bangso paklang namo hala so teng pen common ma fake beneficiary pen chenglo kon anje long le anam che long nei ma alang litum la bangso allu na paklang pu pusi allu na paklang pu pusi ala tum pen chief justice pen ladak council of han isi lam toy pilo la so teng nilitum dak representation thonam lo secretary saban sadame piniar nianta alang litum la ke chok che fake beneficiaries kornana se porta ka chesalam ma ajat ma kon longre chelong ma rong sodum annam kon ma piniar ni nam paklang haide lo la sila dak paklang haide da thebang ke litum non kama thapona ko ke alang litum kang fudo ko ka joini si piniar nianta la so alu ba paklang haide lo ma de court alam toy banglang litum pate pek de lo la pon chot kali lo alang litum rong sodum han kilong bek nangi compensation pinang kokna pusalang litum la bangso ka che pheri pomen pensi paklang heder lo la pen nilum pa chues me council gheraw side eng pon lo la pen pini sa me nilum FG burning do pon po akhe umor sing tiso land revenue in charge em la pen tensing rong pi joint secretary akhe hai against alang lidum court alam kapate pek ajoini la pen Karbi Thomas Council ye ma ke hai land revenue in charge umor sing tiso la pen joint secretary akhe hai tensing rong pian kapachini alam thegelan lo Sony alam vet nang litum akang sai sinang pijima made gel sinang thami ma laga nang litum le chong bai igno der nang nak lo la sikapate pek der joini sini luma ningi phophe pen se la hai dharna bana pina ko lo made pressurize pina ko lang litum put hot kapachiklem jiban la pen la puson le dambom lang patang le sai jogge ako high court long sa me contempt of court bangin litum pinang ko po jong se akaprek alternative avidet lo patang he bangke non ke theklong teng no polarang ko pipo se pipedet ma polang nam lo patang na omor sing ti soma sila daklong bangke capture up dun do kok made alang li ziket toy pinak ko si pinier nianta akang sai pipon pedelo la pendong sordomanta pipon pedo non he ki duk det ki boydat arong arat akhia da along le chilap si hala long le phelang ga pin atum sa ameng ke thap non nang litum langam tha ken sing long pia ke hai hem kona pen salang li lana khia da pen salang hem thepo chi kim lo la pen alang li omor sing ti so aninga chi then nai turun rong pi kona pen sala gari sari ke chinam lo na khida lo alang li salary ko an lo lai chupaklang thek jima rat pen la ke direct dak klang da ko chupang li matang ka pen si ronga so atanga chi chot pen si alang li tuma hemarim ke chikim bo se klang dak lo la pen la dak long bang ke ahir jumi pidun bom ganu kapre kali omor sing ti so ke hai masi alang li hir jumi ke pidun na joini si akaprek mondol sk to la puson chiplang hai de lo la pen omor sing ti so aphan rat dum jongnun sip pudun de lang polotang te monam thiki bangila me solar project la puson alam ki indo da thek la pen akaprek ONGC pen chengnok non son hala 4 lane la pen airport long la puson alam do pg ase omor sing ti so ke la bang so EMR pu ki dengi ka alang li out ma sabilu la prabjin me lang li sunang pu dungi puji a demand mangala hen lo ado pen ali pulo Dipu Rengbong Home Higher Secondary School Students Union Kachari Jia Phan Pini Bangkep Amen Ingwaisi Al Pupek Pontang lo Surihini ra ingkora ke thomanikan pen ingkora pli anikana pharman Dipu Rengbong Home Higher Secondary School Student Union along arpu kelong abang pabang piatuma men lake Sanjeev Taubi General Secretary Assistant General Secretary Kasimi Timumpi Games Secretary Ritu Dolagophu Assistant Games Secretary Anand Das
Cultural Secretary Malong Terang, Assistant Cultural Secretary Edison Togbi, Magazine Secretary Veronica Hansepi, Debating Bidda Thapa, Social Service Secretary, Waisong Togbi Lapen Simon Beke, Assistant Social Service Secretary Arpu Longdu. Alang Litumaphan Student Union along Arpu Kelong Abang Pabang Piatmapan, Principal Long Sing Timung Lapen Arisang Huat Han Batum, Student Union Kemeke Chok Japan Kurwang Tu Bazir. Student Union Akimi Abang Pabang Piatmapan, Pinap School along Morning Assembly along Si, Semi Padeng Ponchi. Kidam tang pai ni paing kratrok siar ni ada prang apor malom Dipu Police Station ke parlo Dipu taralang swalong sot richu aklamate sar the kramsa arong amikar sonjoy kramsa baikang bocokajok pini Dipu Police Station along FIR ke pidama birta nangli. Kang bocok parcel bike registration number AS02K9804 pusi pachinipo. Kachini dunate engke bike ahempu Sanjay Kramsalong Dharam Timung Pabangpu inut ke PRT claim barimpu cepachini dunsi nini nethom ahem buha dudun boma porahot kidam tang pai ni pai engkora trok siarni arwe ke jang pen towar ke no inghan ke dopar pikajok hem an bike chipon un edesi hem leji dok towar pia kungalongsi bike pasang ko kalam chini dunsi ada prang kram sahema sar maduta thurthia ko bike sabi ponchong husi bike abang nang ihubi pondet lupusi Sanjay Kramsa chethanpo Bangso puthak pini pai ni phai thom ke parani Dipu Police Station along FIR mate lamhoi pidam tang Kang bodeta bike puthot ka chelong thu Japan Police atom sitame un ampen nang chirap chitu dun pupusi aning pathedu Lapen madua bang pule bangso bike theklonga bang aling pusitame 88128227 along birta ke pipi Japan Sanjay Kramsa pen Karbi nong aratapan tuning ripong. So then ang bike kang bo pula so putar. Because sometimes kang bo la sa sana. Nili na bangso na bike kang bo bang kala pula ha. Je nijur po alang ke claim ke ex ke PLT kusi nang chathan la ha. Masi hoptai si ni pu chichini la ha. La chichini dada fit pen ne hem ta juni lang mek nang ke jang dun hai masi Saturday arni ta nelong nang jui dun lang meeting ka do ka ve nang jui dun lang la pen ako Saturday ajo ako ni hem nang chi dun thu jui lo nang chi dun thu jui lo ang par ke Sunday da bang ke alang nitum phan ta hem dampu hajat patana khan kan ke adap prang sikithur alang pen choi che chok bot lo pare han leng pin amen bangke dhoram timu bike ke nexo se ponlong pop la so bike ke ponlong pop alam mang ke la pin mane nitung meeting dun pe amat arvejang umati Saturday ni ke la so arve ke janga join ne pen mat tuar beng dona hemat dung lo si bigang kok la bigang kok lo amat nilita lokang ke dara thimane hodai ta dak si bikang be kolam le akola nilong ki dun bek ri am bangke la son na claim pli tu bang sining chethele ha la pening ka chethe pena pheta al hodai ta ni la dak si bikang ber la dak si pu bikang lo jam lo la anani kan ta ni lo be thang themate chita me non la arni sining ni hem na ke do dun dharam timung ko bangke me phana ke lang e penone ko pilone alang ton te Keno nang dak police station nang bang kopi la lili dak ke bang nang ko athi bang la ko lo FIR ni pilo lili la dak hem ta arni sini ni ta eng hong lo du din na prang ta lili king hong bang lo ta ti ba jo lili ta ning chakham e jo ni la ha amat si dak FIR nang pinang ko lo Tela police tumpen pilo nang tuhan nang ethan nang nili tumhan nang ke than nang ke un an ban sta minang repeat po kolam la bas nang non ke jut si dhoram te mong pilo chuning ri pilo pachini ge ni dhoram te mong phan ka chuning ri ji mate ki phui bang ke la lo alang na hok le pon det pusita me alang puthot ni hem le nang khona he pusita me kona pen ma ke pon adim la dak le nang chi bi thu joy son te me par je la pen neta somar school ke thon ke ba
शिक्षक पिकांग लो न अथे मान नेहम अतुम अंता उसुमार स्कूल के थन के वांग का शिक्षा जोने उसुमार बांग के स्कूल दुनोंगले जालोंगले आर्नी दिंगला पेदाता बाइदो फान चिंकिला बाइदो फान चिंकी देता फिता नि मिथांग से चथांग लो बाइदो नि सपो सन सारनों के स्कूल हंग थानुन लोंग ले दालो अथेमा नीलिगारी इंबो चपली बाइदो को फसन लो कांगबो मातसे सन बाइदो नीलिजर पोसि पोंडे गोलाम नि थान है मच मो आजाद kan tame mo anon ar sini ni pala nang thonon pa yo school bang ke sini li fan bai do tun nang chak la pai pai ni phai thom ke parni samay langso police station ke parlo lang lokso pen noga on ke pon bom ihum check agarian number AS25A9027 towar piang bong kaching thang loka jok school college student la pen public bus anta ke par un edera jok ratatum ki sumna abirta pherang ke jirsong terang pen birta nang pali Lason si ar niwangta cheka gari ke pon kachimit mi pina jok tuwar phalang no laplo pusi cherok tok ar tatum pen pachini po Songsi ratatum dang kep dang ikoya trake laso tuwar ke pabang long lilupu khamke don bom bon ta rai komasai ke atum pen chingki po papar bom lapen na bang so tuwar ke arona teng pen pulote dang kep dang ikoya trake dang long lipusi cherok tok ar tatum pen pachini po Tangte normalom so para phan birta mo ingtonic sinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo pit puthot birta lo bang thuik lo Delhi pen bang troksi IAS IPS atom Karbi lungalong ni blia pharman pai pai ni pha inkranar ke pen TT ni pha ICR ni an nang ka humni ji birta kat news asemalo birta nangle Lason si Delhi pen ke wang atum lake Uma Harithi IAS Dipthi Chauhan IPS Manish Mina IPS Atul Sagar IAS Abhigyan Mavia IAS Sidhan Rajura IRMS Lapan Sahil Poswar IFS atum henlo Pai pai ni pha ingkoranar ke parni Gram Sapathar Pabomari ICDS ahem LP School Teacher Marong Medical Sub Center Lapan Borsing Tiso Arong Asar ahem Hehualong Humiram Ni pha ingkorasir ke parni Tichom Arong along Sorkar pen Kelongason Reson Card Karen lang hai hui kwang duawe lahai lang tikang lo bang swalong cepater pi ponatu mate keza ponatu lake lang sumipi blog pen video blog staff lapen rongalong leader satum jadun labang swalong lang sumipi blog ke palo self help group along claim bang piatum pen IAS IPS abang pa bang pet ma phan man pen karbia choi lapen karbia pe kok pen archot la swalong self help group atum pen Karbi Kanbarim Britnong Chingdi Nimso Kirong Lapen Tar Kibu Ingkrung Kibu Hehui Cepak Langtu Lapen Karbi atum traditional food item Hehui ta Cepak Langtu First of all, Kardu and what Abang nam ka civil service probation हम नौकरी से आए हैं ये गांव के बारे में सीखने को अभी चल रहा है सीखने के प्रोसेस में है तो सीखने के बाद ही हम क्या है चलो अभी तो हम लोग ये और हम लोगों ने स्कूल देखा प्राइमरी स्कूल देखा आंगनबाड़ी देखा और गाँव बुरा के घर भी गए और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है गाँव बुरा का वो काफ़ी यूनिक फीचर है यहाँ का कि कैसे गाँव बुरा को सबको यहाँ पे अपने प्रॉब्लम बताते हैं जबकि बाकी जगह में पंचायत होता है और पैसा एक्ट चलता है और गाँव बुरा के ऊपर फिर सरकारी गाँव बुरा रहता है ये जो पूरा सिस्टम है ये हमें काफ़ी यूनिक लगा और काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम वापस जाकर भी सबको बताएं ASDC West Karbi Anglong District Committee Methang Asahem Hamrena Long District Committee Ningkana Sek Amepi Pamanpo
ada por phai sirke pra minit thom ke papor sarmen sing terang pena jok song alama ka pangchar pensi jaimek pangcheng po la sopi meing ni ponsi ke wang jilang arni ASDC asong pen ang so se japong kache pherang pon thujia phan bide sore kache than kache mum padapo Meya long ASDC tiripia me pen Karbi Anglong Autonomous Council ex CEM Jotson Be ex EM Ram Singh Ronghang Sar Singing Leng Ram Singh Tompi Paul Independent Lok Ongdong Asongja Po Songja Piatum Chetongdu Pinya me pen puthot ASDC West Karbi Anglong District Kachari Ponjia Phan Arpu Kimika Chelar Padoponthu Ratchikroi Sar pen Meipu Sar Singh Ingleng Kong Chunbang Paul Intiatuma Phansi Petherpong ASDC long live, ASDC long live, no autonomous day, no autonomous day. तुम ASDC West Karbi Anglong District Committee Conference long ke wang pot la sini tu macam thek pon long pini dag nil tu ma conference bang importance thepik ningkan thong ke pra proxy ASDC asong hin pen ke japon la ma sempre ke hang asong arta nang peng det pen a phit pinir tum thek long lo dag ja semet BJP tum sinon Karbi Anglong Autonomous Council Kachari State puno la peng central long pusita tala sopor tum che thek long lo je Karbi Anglong la pen dima hasau tum hempre ke chelong dunji bang hilu olam lo nona teng BJP jong si government do bom la Karbi Anglong si fridak po ni tum ke thek long bang ke la soposi pinir tum conference bang importance thedung ko son si ki friji mala tum give and take a man pen 1547.22 square kilometer block 1 and block 2 men pen Meghalaya phan ki PG pa kam na antala tum ington te Assam government hini bangke borlang pherlang solia da waralong 8000 bighas airport fund ki pidatji la so kam na tum claim bom ke thoma bangke mega solar project amen pen 18000 bighas la tum APDCL fund pidat ponon alu ko da bangke tiger project amen pen rongmong we bagori ha waralong ke do isi 50 square kilometer isi havar lata so tiger project fund pidat pola sila solo be tum ke theklong bangke Karbi Anglong a district a boundary non BJP kachari hutke 10,000 ke avilu non ke 8,000 bighas baksi nang suntuklu lasi lasu a give and take punon a tiger project punon solar project punon airport phalo bil hai kaduk beni tum che donde pen gala su kache donde a campaign bang ni tum la bang ke all over Karbi Anglong tan ni tum ponji la bang ke lai silo pini che parai pon hini bang da ni tum theglong lo don semet Karbi Anglong Autonomous Council lo bang ke local government for local people la son bang da avidet lo non Karbi Anglong Autonomous Council bang ke la ka Tuliram Ronghang and company tum si solai bom under the command of Himanto Biswa Sharma lasi Assam Chief Minister Himanto Biswa Sharma aputola tum sinon Karbi Anglong Autonomous Council long ing prong chodlo latum alam ave ade ave ang turave Karbi Anglong ara tum ke face a problem su thak latum thangna ta chisong pidun hai he lam thei pale dun hai lasi lasona putola sarkar phan ke Karbi Anglong long pen parem det latum phan dak pen koson ji ki prungjui unjima lai hu lam thei piniri tum dak conference ong chingwai pon Auckland litum nona por la dak anso se ka chisong Autonomous State Movement anso se kapang tang thuya phan personalitum pini ladak district a conference padupon lo la pen ladak a consensi tin pen penangan muni nang chetong si pini chingki chingwai pondong lo la se pini ladak mainly bangket litum conference draft document che place lo la pen la so draft document along mainly ka chingwai pon la bangke non give and take a policy border puthak chingwai pon lo la pen council pen non revenue ka pabat long le pata ka pabat la hai ka du we lam ta place pon lo la pen uniform civil code aputhak ta ni tum ladak chingwai pon lo la pen la 18 polling station Karbi Anglong mate Duaram la consensi pen Nogaon district mate Plain district along ka parlo pon la hai along alaman sta me ni tum chingwai pon lo la pen ka du we ladak ing samjin pen sinili tum chingki chingwai pon long lo la pen la soka chingwai along pen pini isia spirit hek pon long lo Karbi Anglong along Autonomous State Movement ke anso se ing tang pon po la son si hek pon long lo la pen la conference hot delegate security atum constructive debate discussion do pon long lo athe ASDC atum a tradition ke lahelo conference lo polote penangan debate discussion do pon la pen draft document aputhak ne tum la so puthak chingki chingwai che ladak si kaduk we ke wangi ana program an sisteme nilitum resolution deng pon lo la pen la so teng pen si ke wangi a hur stame movement program stame deng pon po la pen la
border puthak non uniform civil code puthak non land revenue puthak panon asontina mustame nelitum laso a conference pensi che parai ponpo la penona conference pensi puthot ka che song pon arpu mate district committee a members a kimi a president pen chenglok a vice president secretary full fledged members tame nona conference pensi arpu kimi chingwai ponpo la so joine sin nelitum non conference ke bipon nangkok ke lahilo Pinia birta bangke kang tonik long.